Kongo. Kongo wetu kubakembesa. Iketa setitambula mfumu wetu muzola ngangulendo. Unima kwaku setikumfana mbova sekafana biyengi kwa mkangwa wontumo. Tukuntambula muzola mungangu mulendo biza kwa umu nangangkamwa kutiwa wasongolo mene paluaka ipampani batudi mikai dia kakatu nsundi kuzitadiza zote mene luaka baka batudi kubandadi babo batudi kumbu wao ingamu nanga zevo niti mene banoka traje alanda mene badiata wabu na fiske mpova imosi mkaisa ifara biyengi kwa kama kuzevo mbazi mpova kumbwa mene wa mpuna nsosani ngudiame vili muluvila lwa mpanga sediame muluvila lwa kindamba bambuta yeba yaya yenge kieno yenge yenge diaka yenge yenge mutatu jamase yenge muta bambuta yeba yaya kesebeni muntima bulututambu muntima mya zola luboko loto tambudi golaki dia fweni mukwiza kembi sampangi zetu za bwa mumvita ngatuka bwako bava basala bilungu bya bingi ku morgue ya Kimpese nkaka ne mavwemba ngosi imono kafila mukwiza banata katula ku morgue te kubiziami ya mweni diovo bilumbu bya fwana bya lwasedi ndima ndanda kwaku kya lueki ekala yeno kintu adiko ni ya zengele diovo mfeti lwa kampe vato enda tula bampangi kabwako iboko mulu yinu nulalo tuna salamandanda mudia mpangi zetu za sabuka mudia muyinza dia mvita kansi beto muyo yangasiki muyo yangasiki nzenza kanava ikamu kumba mfumu wetu nzambi yetu simbi yetu ni mwanda kongu tuvovelebo ingeka ibobo ibobo Malibara meni wana eti wizaye mani Kantizantisi kwa pelo Lungu kata sika zaya mendo ye masamu Kimi untini mungoyo Bang
L'État ya Ibundu ya Congo. L'État Ibundu ya Congo. Ifumu mtoto ku Congo. Déjà. Donc, un événement Oyo et Salami entre partenariat entre nous IDPS avec BDM. En tout cas, et Pessibistra nous et Sengo Makasi, Yaromona honorable Maman Kembi, Brigitte, Oyataki Cyprien, il y a porte-parole, il y a tous les Benakongo, André Wameso Koualoloki, aujourd'hui a regagné siège naye. Donc, Sengo Langa, Yangoana, et puis Yesusu, Liboso, il y a Touloukou. Il y a battu l'église, il y a BDK, il y a soutenu qui mouta wa meso na moment ya campagne. Oyo to sala qui partenariat na bango. To yesu ko remercier bango en tout cas esengo na bango yango wana. Le choix est clair que notre Zotambola est longo d'une manière que boyokani yango wana. Boyokani ya solo yango yo. Pour diriger un pays, il faut qu'il y ait des solutions, ou soit des pourparlers qui vont nous amener à une conclusion, ou soit à une bonne gestion. Il y a Mboka. Donc en réalité, Bolingo il y a IDPS et Bedem, il y a un sali keno, il y a un Kembi qui est du Bedem, Azalaki Cyprien, il y a Moutawa Meso, Azalaki, il y a IDPS. Voilà les types de raisonnements que nous voulons pour bien gérer notre beau pays. Merci. Je suis le coordonnateur du mouvement citoyen Mouetete. Et c'est un Makasi, un fou Mouameso honoré Malobanayo. Toza awa na songololo na kilomètre 5 rassemblement au monyo ezali bongo bamakese ya BDK batondisa mina esengo ba féliciter respect à parole oyo sali honorer maman Kembi avandi na place na yo ya suppléant ya première suppléante na assemblée nationale ya RDC. Merci longo na chef de l'État Fachi Beton, merci Augustin Kabou ya Monabouté,
na alliance bosalaki BDM na IDPS lelo et fouti. Merci excellence Wameso. En tout cas lelo na web samedi le 27 eza koyinda toza dimanche awa na kati ya Songololo place ba voix ebimaka pe ebele place ba votaki excellence Wameso ebele oyo atiki mandat na ye epai ya Yaya Nkembi. Esengo na biso eza kaka respect ya parole epai ya mfumu Lolo Wameso. En tout cas nous sommes satisfaits. Bota ambiance eza awa. Merci beaucoup André Wameso Nkuluki ndenge o respecter maloba na yo omoni yo moko masse na population oyo la kisi volonté et ye ko remercier ndenge André Wameso kwa lolo ki apesi biso respect na biso en tant que ba Congo et la kisi ki ya solo ka mwa na biso beto ba ne Congo ya territoire ya Songololo to pesi merci na Mbuta Wameso po a respecter nanu maloba na ye. Tozangaki malobate, je pense que bon mona biso na ba vidéo to répondaki vérité à likambo parce que vérité zali que premier suppliante zali maman Kembi yé mutu fala siéger deuxième suppliant azali oya IDPS na BDM bazana collaboration to lingi désordre te na Congo central to remercier président de la République Fachi Beton to rendre hommage na Mbuta na biso o ezali ne mwanda nsembi autorité morale ya BDM na BDK en tout cas go lobo bokaboy ça comprendre c'est tout le monde prend ko to prendre les prendre maga où c'est l'autre ça na yo to kopi voilà awa tozobondela tozobengana bapaya benda batusisila Congo ntangwa le bakende batikela biso Congo ntangwa lemvo yimeni manisa donc tant ya kobondela susu mutu ezati biso mo ba Congolais tutuzwa makamona biso na maboko ndengo zwi